Season 4 ngin pentip Shapi kipat ba jong ke jela Meghalaya ba upira todong un sahyar sha kathain umsning kebahap riboy district na kabanta ban pan jingkershan na kipat ba kin man ai jingkershan ni ka film Dhaka Escape ka film kasi ka basapen ino biju cinema haum na Oktober haden blakut puja upira todong rekat ke jing sendan inadia simli kum kepuran un sahyar sya umsning kata haka life hotorik mentau benda setembar kebadai kesengi nengkong un hiar nengkong haka puar cipu baja mestep unya kendu yakin nugget kam juga senang berwa berkesang sama senang haka jing dan lang inya dia simli ibadi puran jong film Dhaka Escape namar ba ina dia isa haberwa kebadan hajan umsning kini kejini kendu yakin nugget kam senang du orang ba senang kalong ban pan jing kershan nak senang nengkong Haswa bagi pajba kebenajan bat nak jela kin kershan jena dia badi pira. Bat hakan ne kesengi kendan ro kajing ai sobahan nak liang ke film Dhaka Escape ya ke senong berkemjuru ya kesang sama senong. Haka por kroi beje mes dapat upira unla je kendu ya ikmi badi kepa jong ini dia simli ibadi puron namanta ban yo ke jingkit bok kirwiang na ikpa badi kmi jong inadia. Bat kumjuru unlait ban ai kejang ai sobha yowai orang ba baju kersan yang film Dhaka Escape ba Watson karkarang ubadai na kesnong berwahi hakan hi kesngi upira todong unsami no nasnong berwa bat haka por subaje no paisngi unsalait syayau umsning ban sami kalendar hakidukan namda bakin wa hakidukan kenang maki bawan disha kini kini kalendar jong film Dhaka Escape namanta usnam arjar arsan kumjuru hadin belai kendu ikipaj ba upira todong unsalait hakapor lai bejejen met banyak kendu yaki samla pule bat kindong hikai jong ka Balawan College kebadan umsning hakan ne jingi kendu upira unyor ban ai kalendar bat kijai subahaya banyak college bat kumjuru un sapen bana kana telik tiket ban ay kin samla pule kat un sapen bana kat kum ka jingdon ki samla pule ki wan ha kan ka hall kubalapan bait Dhaka Balawan College homesling nakliang film Dhaka Escape ka sapen pau jing sama aku blay principal kum juru ikni kai blasha subha banwan nak film Dhaka Escape kata pirado todong dia simli but kiting shop sanran kisipuran sanran namanta ban pensingan hakne gasngi kemencipkan mau hakini kisngi wala upira do todong ulalait banyu kejat hakat sapra college kaudan hamerang hangne lui ba kino hikai klap diang kelut musim upira namanta ban panjang kesan yang film Dhaka Escape juru ulayo ban ai kejing shat berki kena som kelas ru klayo ban sharlang berkene ke jing yukjat kapan kemen kana aba kimdai ban pule tangah kot ni kimdai ban pelut por tang ha kajing pule po kelas harkan penlong ru teng teng bakin pelet ke jing mot bakin kemen ke jebing bakin light na kajing susi ni na kajing perkat hendrai ha badon kum kene ke jing wan kiting shop kipuran kapan kemen yakiro haba kila penlut tang ke por ban krekot bet kermen bah umsling ki samla pule kinyo ban up bat kinyo ban sharro badu pirado todong lembak tu kecing ruai nasyalong syadaka kebari kecing ruai kebagi beri barok kesenat persat habli iya lihat piknik ni syongkai ni jakaya kawai kumjuru pirado todong unsalit ban panjikershan saha Janca Hill District kata sembai katarik bat sembai hakini kisngi ban panjikershan sana ke ba jong kajat di Hill District balik away ke district ke baju kesan bahaya film kasi bat un sapen bana hakini kisngi kumjuru bat andala yo katarik na biju upira todong un salit banyu kajat yiki arteli college ke ba ada ban penbait ba un banyu kajat ban pan jingkersan ngis kam ba ke ba kila up kemi lenti dik dik lom di tang ki hap ki barit dik sama semua yang dikirang ba dik kantam
Ngajeng tip bawat ki kasi na Bangladesh ro masnyo tarik kinman kiyo sa India. Nam taban sa kilang ini ke film Dhaka Escape. Ke film kasi ke benengkong. Banyu kujat ha Bangladesh bat la ring dur ro hakishnong kasi. Bat penwara e ka jing e japne ki kasi Bangladesh bat ki kasi na India. Bat ngis betanat ba ki kasi ngim dai masyam na im. Ya sa tang hame kalian na India. Ada ngis betanat bagi kasi ro ki bon ba ha Bangladesh. Bagi keren kasi, kiriam kasi, kinang le baja kajuk baj kum pagile ha India. Tingis kem lang baka film Dhaka Escape. Kimo pa din po sa Bangladesh kinyu i kum no kasi kiam ha Bangladesh namar. Bagya ka film na shoot ako ikisnong ni Harpunji. Pan hak na ikisnong baro ikisnong kilemi manisya lang ban ak haka film Dhaka Escape.